LG water purifier ti khan stainless steel tank kan hmana wangin re tak tui da pu in pat e ko omve theilawa airtight ani wangin atui e thiang hin bik mineral booster samana wangin magnesium le calcium o omtela atui bik le 8 liter storage ani wangin kren omlawa po tui man tu an khol nem ani machine cleaning technology an man tela wangin kuta manual ati fai ngai belawa an manin identify thei ani hengan bungrua te hi EMI mangin ol sam takin apung omnavin ilathi ni chachang gutan number kanon tarla na ti hian zofia the rin kan ni Mizoram Journal chung kuate in zawa in chibai vek ule Christian tele khabuthiang nim Bible Estheri bung khatchang khata chuan heti hian a injiaka lal ahaswera la lain chu ahaswera chu India atanga Ethiopia thlenga ram threnzale somni le pasari chunga lal ani ti ani Bible hian India hi Persian Empire waya ti in a injiaka Estheri pasal ahaswera hi Xerxes I tirhriat larani ani hi kan hria dan tur chuan Sparta lal Leonidas le asipai zathum rualte Thermopylae lui ruama thatchimit vek tu kha ani lal ahaswera lal hun chung hi BC zali somriat paruk atanga zali somruk panga inkarania heti la hian India ram hi Persian lal ram chunga alo om tak takem ni ti le India ram hi Persia in alo hne to emni ti hi i han chui zau teang Daniela sakol mu palizinga apanina Persian Empire hi Achaemenid dynasty hun lai khania he dynasty hi Greek pasal tha Danaile pathian Zeus ate fapa Persis atanga lo intran ania Persis le Ethiopian lalfanu Andromeda ite fapa Persis chumi fapa le chong Achaemenid sadin hi ani anro pui tak hun chu Cyrus the Great a hun lai khania Cyrus the Great hi Daniela buwa lal kurakha ania ani hian BC zanga somthum panga le a Indus Valley thlang lamrunin a obzui lo thunga chumi nu loka afapa Darius the Great Daniela buwa lal daria sakei bangnei puka Daniela pailu tu khan BC zanga somporiata Himalaya tlang kaltlangin Indus Valley le Jhelum River velte aron beinon lia heti hun lai hi Vedic period BC sangkha zanga tanga zanga hun chung nulam Gandhara grave culture BC sangkha zali tanga zariat hun to si lalram chakina a opsilo Pain grave vulture ina Indus Valley le India khothlang lam atum lai vel hun ani thung tuna India rama chuan Mahajana Pradesh lalram somruk le parukin aop lai ania India ram pum ero anilawa lalram lian bik som le paruk hi alado chau ani India malama Kuru Kingdom BC sangkazani atanga zanga inkar Haryana Punjab Uttar Pradesh ramthen khatan oblai ani thunga tin Madhya Pradesh Uttar Pradesh Chhattisgarh Jharkhand le Bihar ramthen khata Haryana dynasty BC zanga somli pali ata zali sompathum an lalai ani tin South India lama Chera dynasty lal Anu Tuvan Chera le Chola dynasty lal Karikala lalai vel ani thung tuna Kashmir lam ero Gonan Ditya dynasty in an oplai ania lal nara tu ina ro are lai vel ani thung Daniela sakol mu pathumna Greek general Macedonia khuwa Alexander the Great khan India ane to emo a op to emo ti an ombok thina Alexander the Great hi BC zathum somthum parukatanga zathum somni panga in karami ania chuti ani chuan India ram abeidan le chuti hunlaya India ram chu i han tar lang tiang Alexander the Great khian BC zathum somni paruka Asia ram ronpein Jhelum River arondai kaya Battle of Hydaspes Antia Khan lal Porusa ane ani kha Alexander the Great hi Porusa hian
sai rual in dona aman thin zani rual den alo beile ta an in dona chungchang po hi ngai nom tak atling ani tichuan Alexander the Great chuan Jhelum Valley le Chenab velte Gandhara le Sialkot velte Punjab tia an soi thin chu a opta a heti hun lai hian India rama Madhya Pradesh Chhattisgarh Orissa Uttar Pradesh Jharkhand Rajasthan le Bihar vel chu Nanda Empire in a op thung South India lam chu Chera Dynasty in opin Lal Porayan Kondugo in ro are lai vel ania Kashmir Borvel chu Gonanda Dynasty in opin Lal Gukarna ro re lai ani bok hetia kan han soi kual vak na chan chu Bible India ram hi Persian Empire waya a om ti na jiaka helai thu awang hian in larna le thu fasha te te Bible chir ngai vak lo le mol jok te bum tumin mi then katin thu engmo an vor dar hluai thina India hi sakol Persia pani na hnuaya alo kun towa sakol lalram alo ni to ti in tuna India po Hindu lalram ang alo ni bok sia chu wangin sakol muwa mu le dot phuat chop mai lo thu tak pui anom to lo nana runta lang kani bok chuan India chu voi khanma Persia hian alo op ngai lo hrim tina ani chu soi ve tur ting chuan Persian dynasty pakhat Sharif dynasty lal pakhat Nadar Shah Khan February ni somni pali AD Sangkha Jasari somthum pakwa khan Delhi aron runa chu Battle of Karnal anti ta khani Nadar Shah Khan Mughal lal Muhammad Shah kha Darka thum chung lekin ane kha Muhammad Shah hi Mughal lal somle pathumna nia Mughal lal ro pui tak Bahadur Shah tupa khani he Nadar Shah ana India aruna hi AD Sangkha Jasari somthum pakwa kum ania ma sela Persian lal Ahasuera kha chu BC Zali Somriat Parukatanga Zali Somruk panga dai ami ani Ahasuera lalla hian India ram hi India tia soi ala ningai lawa rambung khat angin ala om khom lo bok Darius the Great ina Punjab a oplai kha tuna Pakistan hi ania Pakistan hi India ram ni thin ma sela khati hun lai khan India ram la ni lo hrim ani bok tin Alexander the Great ana India ane anti pokha India ni lawin Punjab Pakistan lam hi ani zoka India ram ero chu kan tala nang khan lal ram te tak te ina ro anna rel hun lai le ram trensom anga an op hun lai ka ani thung Alexanderan Punjab Pakistan arun hun BC Jathum somni poruk lai vel kha India malama Nanda Empire lal hun lai ania Nanda Empire chu Chandragupta Maurya an nein BC Jathum somni pania Maurya dynasty chu alo ding chang le ta a Nanda Empire zong chu obvekin India ma chakba ka Orissa le South India ti lo chu India ram op ta ni tin Pakistan po op tel bok anua Maurya lal Ashoka Khan BC jani somruk chhovela South India ti lo India ram pum mai chu opin ma chaklam Arunachal le Meghalaya ram then khatba ka Tripura te hial aron opani Maurya Empire hi BC Jathum somni patni atanga BC ja somriat thleng ania ani hian India ram hi hlom khata aron da tanta a Maurya lal nunungber Brihadatha chu General Pusumitra Suga in thatin he General hian Suga dynasty aron din ta a Suga dynasty hi BC ja somriat pali tanga somsari panga thleng aron lala chu minua Kanva dynasty lal vele in BC somsari panga atanga BC somthum thleng aron chungnung vele ta ani ma sela anram opte an opne lo wangin ama a Maurya Empire chu alo phelin lalram hlom lian tak Satavahan Empire Kalinga Indo-Scythian Kingdom Kushan Empire te aron piang chhole ta a BC panina tanga AD pathum inkara Maha Meghavahana dynasty chu a hlom lian dewin anron chakthara anni hi Murunda dynasty AD pani tanga AD pathum khan aron helia
anni hi Odisha vela aron lal ani chumi nuwa Gupta Empire ron lian lein Chandragupta chu alo ro pui ta deuh dawa heti hunlai hi India ram chu Golden Age anti hunlai kha ni a AD zathum som pokwa tanga zali somruk pokwa inkar ani lalrampo anron zauta a Mughal hi Maratha Kingdom kum Sangkhatzaruk somsari pali tanga Sangkhatzaria songpuriat AD inkar anron lian lia nimasela Sikh Empire chu ron lian zelin Maratha Kingdom thenkhat po tlemin aron he zela chuti lai chuan French le British te India rama ron lutin Maratha ram op te aron lave mek boka Sikh Empire kum Sangkhatzari somkwa pokwa tanga Sangkhatzaria somli pokwa inkara ron lian viauna in British Raj anti British Empire ron lian zelin kum Sangkhatzaria somnga pariat AD atangin India ram chu anron opa an lian chhota deuh dawa Sangkhatzakwa somli le pasari thlengkhan India ram pum chu British Empire waya omta ani India khotlang lam Pakistan ero Dominion of Pakistan ti in Sangkhatzakwa somli pasaria British in India an chuasan donin an mani ram ami anron in tel khoma Sangkhatzakwa somnga paruk thlengkhan neu om ram chungin anron ding via chumi nuwa tuna Pakistan hi ron piangin Islamic Republic of Pakistan ti in kum Sangkhatzakwa somnga paruk atang khan tun thlengin an lo ding chhota ani hi tichuan a fia viau toinarin om India ram hi sakol lal ramin an lo op ngai lo hrim chima chuwangin Bible be chan si ma ni ngai dan le du dan anga thu vuvuk the dar hi sim ila tin mipui te po in thu chiang kwang hrawak mangsi lawa sakol hlawa lo hlau viau maite kho chak lung pui lum lo hlau viau maite zirtina mak angreng tak hriat chian mangsi lo hlau viau maite ko hran lo mu sakol angchi te hetiang angchi thei sima lal iswa Krista nei tu te tan Krista thisena leito atlan sa te tan he sakol hi a hlau om lo hrim bokani ti te kha mi pui ten hreta ilangin a tho ome